Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi ja'alana min ummatil muslimin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Assalamu alaikum урматтуу мусулман агайын туугандар. Бүгүнкү ыйык жума күнүңүздөр кут болсун. Алла Таала бул күндүн берекетинен, себебинен жергебизге тынчтык, элибизге биримдик, ынтымак берген болсун. Бүгүнкү сиздер менен сүйлөшө турган темабыз, баяныбыз нике жөнүндө болмокчу экен. Никенин артыкчылыктары жана никенин шарттары дегеле никеге таандык болгон маселелер боюнча сиздер менен жарым саат аралыгында баарлашмакчыбыз. Аллах табарака ва тааланын инсандарга берген не'маттары, жакшылыктары өтө эле көп. Мусулман инсан аны санап, санагына жете албайт. Ошол берген не'маттарынын, жакшылыктарынын ичинен эң эле жакшы не'мат, эң эле жогорку даражадагы не'мат эмне десе, аалымдарыбыз айтат, мусулман болуу, ислам не'маты. İnsandın bul dünyöge жаралып, ислам динин кабыл алып, Аллахтын жалгыз экендигине, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын чыныгы пайгамбар экендигине ыйман келтирген мусулман болуусу эң чоң не'мат экен. Андан кийин келе турган не'маттардын бири дейт аалымдарыбыз. Ошол ислам не'матынан кийин келе орунда турган. Же болбосом кейбир аалымдарыбыз ошол ислам не'матына тете барабар күчтүү десек да болот эткен, ал нике не'маты. Ар бир адамдын башында эркек болсун, аял болсун, бир никеси болуусу бул чоң бакыт, чоң не'мат экен. Ошондуктан аалымдарыбыздын айткан сөзүнө караганда, никесиз жашоо бул динсиз жашоого барабар деп да келет экен. Демек, ар бир инсандын башында бир никеси болуусу бул чоң бакыт, чоң не'мат экен. Алла Таала билесиздер, инсанды эле эмес, балким бүтүн жан-заттын бардыгын жуп-жуп кылып жаратты. Эркек жана ургаачы кылып. Анын ичинен инсандар гана акылдуу болгондуктан булардын ошол эркек жана ургаачысынын баш косуусу үчүн нике маселеси шариатта жолго коюлган. Эркек болсоң эле көзгө көрүнгөн аялга жабышып, кошулуп кете бербейсиң. Аял болсоң деле ошондой. Демек, мунун дагы эркек менен аялдын бир жаштыкка баш коюп жашоо өткөрүүсү үчүн тийиштүү шарттар, алардын кошулуп, балалуу, чакалуу болуусу, адал болуусу үчүн дагы тийиштүү өзүнчө эрежелер бар. Нике деген сөз арабча никах деген сөздөн алынган. Мунун сөздүктөгү мааниси кошулуу, жакындык кылуу деген маанилерди да берет. Ал эми шариаттагы мааниси болсо, шарият тарабынан никеси арам болбогон, тагыраак айтканда махрам болбогон аялдарды өз никесине алгандан кийин ага кошулуу, ага не деп коебуз? Жыныстык алакага баруу, адал болуусун
камсыздоо бул нике деп айтылат. Демек, никеден максат шарият тарабынан махрам болбогон аялдар болсо, ошол эркек менен ошол аялдын кошулуп, баш кошуп, бирге жашоосун адал кылып берүүнү нике деп айтылат. Түшүндүрө алдымбы? Мына ушул тариф, мына ушул түшүндүрмө Ханафи мазхабынын түшүндүрмөсү. Ханафи мазхабында нике деген сөз ушундай баяндалат. Кур'анда никеге кызыктыруу же никеге буйруу жөнүндөгү аяттар бир топ эле келген. Кээ бирлерин гана окуп кетели. Estağfirullah. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. صدق الله العظيم. Анда өзүңөргө жаккан башка аялдардан экөөнө, үчөөнө жана төртөөнө үйлөнө бергиле. А эгер адилетсиздик болот деп корксоңор, анда бирөөнө гана үйлөнгүлө. Эми биз бүгүнкү темабыз экинчи жана үчүнчү аял жөнүндө эмес, дегеле нике жөнүндө болуп аткандыктан нар жагындагы маселени кое туралы. Экинчи жана башка үчүнчү аялдардыкы. Демек, Аллах Таала ушул аятта момун пенделерге таза жол менен никеде болууну буйрууда. Дагы бир аятта келет, Estağfirullah. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. O mo'minlar, өзүңөрдүн içiңерде болгон бойдокторду. Энди бойдок деген сөздү эми эркекке да, аялга да иштете турган болсок, ал баштап эле эч кандай нике кура элек. Жашы жете электигинен. Же болбосо башынан бир нике өтүп, ажырашкан болушу мүмкүн, жесир болушу мүмкүн. Кандай гана абал болбосун, жалгыз жашап аткандар болсо дейт. Же болбосо кул күңдөрүңөр арасынан дейт, бири-бирине жакшыларын никелеп койгула. Жогорудагы менин сөзүмдү тастыктагандай, демек инсандын жалгыз жашоосу жакшы эмес. Кудай Таала буйруп атат, араңарда мына ушундай жесирлер болобу, жалгыздар барбы, бойдоктор барбы, аларды никелегиле, үйлөгүлө. Эгер никеленүүдөн коркуп атса, ал корккондугунун себеби мал мүлк себебинен болсо деп атат. Эми никеленүүдө той берем дейт, калың берем дейт. Мына ушундай кээ бир каражаттардын себебинен адам никеленүүдөн, үй бүлө куруудан качпасын демекчи. Коркпосун. Югнихумуллаху мин фадли. Алла Таала өз фазилети менен аларды бай кылып коёт. Никеде береке бар, никеде керемет бар деп айтылат. Бул никеленүү пайгамбарлардын да сүннөтүнөн деп айтылат. Кудай Таала Ра'д сүрөсүндө 38-ci аятында айтат: Estaizu billah ve laqad arsalna rusulan min qablika ve ja'alna lahum azwajan ve zurriya. Чындыгында биз сенден мурдара пайгамбарларды жиберип, аларга аял, бала чака бергенбиз. Демек, пайгамбарыбызга Алла Таала мына ушинтип кайрылып аткандыгы, сен да ошол пайгамбарлар сыяктуу үй бүлө куруп, бала аткызып, артыңан укум-тукум урпак калтыргын деген көрсөтмө дейт. Эми никенин зарылдыгы боюнча айтылган хадистерге токтоло турган болсок, Абу Айиб деген bir сахаби риваят кылат. Бул хадисти имам Термизи өзүнүн Сунанын Термизи деген китебинде келтирет. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح. Төрт нерсе бар, ошо төрт нерсе пайгамбарлардын сүннөтүнөн деп саналат.
Birincisi uyaluu, ikincisi jagımdуу atırlardı sevünүү, üçüncüsü misvak koldanuu, anan törtüncüsü nike dep aytты. Mına uşul 4 nerse Adam aleyhissalamdan başlap paygambarlardın köç başı uşu kişi desek, adam atabı desek, en akırkı paygambar delingen Muhammed aleyhissalamga çeyin bolğan büt paygambarlardın sünneti denilir. Eç kaysı paygambar boydok ötkön emes. An Enes ibn Malik radıyallahu anhu hubbiba ilayya min dunyakum en-nisa'u ve't-tibu ve ju'ilat qurratu ayni fi's-salat ravahun Nesai. Dağın bir hadiste Peygamber aleyhisselam aytat. Bu hadiste Enes ibn Malik radıyallahu anhu'dan rivayet kılınadı eken maga dünyada ayaldar jana jagımdуу juttu bolgan atırlar süyüktүү kılındı. Alemin namaz bolsa gözümdün garegi oldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uktap atkan uçurda 3 kişi gelip Peygamberimizdi ziyaret kılmakçı oluşat. Anan uktap atkandığından oyogotuğa batın albay, Peygamberimizдің ayallarından Peygamberimizдің amaldары jönünde soraşat. Anan alarga kabar berilet. Tağırak aytkanda Peygamberimizдің ayaldары, momundardın nenesi bizdin nelerimiz bulgon. Peygamberimizдің amaldары jönünde, günümdük amalı jönünde janağı suragan 3 kişiге жооп берет. Günümdük amalı mınдай, tигиндей кылат, мынтип амал кылат, антип амал кылат деп amaldары жөнүндө kabar berilgende janagı suroo bergen 3 kişi özdörünçe Peygamberimizдің jasagan günümdük amaldарын az dep esepleşti. Peygamber burada uşunçalık amal kılabı. Biz kümölün kılganbız, tap-takır, köp amal kılsa gerek de oylaganbız. Biz oylaganda emes Peygamber dele az amal kılat eken o. Dep öz oylarında az sanaştı. Anan ikincisi aytdı. Emi bul zattın murunku jana kiyinki günöөлөрü geçirilgen bolsa, jaratkan Allah Taala özü beyişini vada bergen bolsa, emden özün kıynap köp amal kılsın. Bul Peygamber az amal kılatken de biz buga tayanıp alıp biz de amalımızı azaltmayla. Biz degen oşo köp amal kılavereli. Deyt. Anam bular bir-birine söz beret. Emi men daima günü tünü tınbay namaz okuyumun dedi. Bir öz şuntti. İkincisi aytdı, men jıl boyu oroza karmayımın dedi. Üçüncüsü aytdı, men ayaldardan özümü tartamın, şahvatımды tıyamın. Ömür boyu üylenbeymin деп aytdı. Anan aradan bir kança vakt ötkönden kiyince, bir kança gün ötkönden kiyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem janağı 3 kişini çakırıp bolğon okuya jönünde suradı. Siler uşunday dediңerби? Aytkan sözüңөр rasmı dediler. Ova dep alar tasdiktaştı. Peygamber aleyhisselam aytdı. Silerдің içiңerde en takvalууңар menmin. En Kudayga jakınыңар menmin. Birok men tuğra namazda okuyum. Birok eşte alamın. Büt günü boyu, tünü boyu namazga jatıp albaymın. Men es alууda dagın vaktımды bölömün. Tuğra men orozuda karmaymın. Birok oğuzum açık boydan da jüret. Men üylenemin dedi. Nikelenemin dedi. Artıman urpak kaldıramın dedi. Mına uşul menin sünnetim dedi. Mına uşul menin sünnetim. Femen ragibe an sünneti feleyse minni. Kim menin sünnetimen baştasa al menden emes dedi. Demek Peygamber aleyhisselam mına uşul hadisinde nikelenüydü da ne kıldı? Zarıl amallardan ekendigin aytıp ketdi. Kim nikelenүүnü chetke kaksa, men özümdün şahvatımды tıyamın, özümdün şahvatımды sındıramın, men jalan жалgızdık menen ötömün dese, bul adam hilaf-ı sünnet,
Sünnetke ters amal kılgan bolot. Janagı Kuday saktasın Peygamberimizdin ümmetim emes degen adamlardın katarına koşulup kalsa kıyamatta havalı oğur bolot. El içinde söz var bilsеңizdер. Ayalı jok adamdın imamdık kılısı durus emes dep aytılgan. Ayalı jok adam meşitke gelip cemaatка imamlık kılbasın. Makruh bolot degen söz var. To'ra. Birok ataylap üylönүүnü taştap жүрgөн adamdın imamlığı makruh dep aytılgan. Kebir adam var. Başından birce iki nike ötkörgön. Anan kayra nikeleneyin dese özüne ılayıktуу jar tappayt. Je bolsam özüne ılayıktуу jar tapkan menen aga berүүчү kalың tappayt. Je bolsam ekөө teң болгону menen чындап айтыш керек. Şariatта şarım жок дейт, улуу сөздө уят жок дейт. Ayalga жарабайт. Demek mına uşunday bir jүйөлүү себептер менен гана üylөнбөй жүргөн bolsa, anın imamlığı durus. Жарайт. Bizde uşunday bir çavul жасоого könüp kalganmız. Ayal ele jok bolsa boldu, al kançalık alım bolsa dele, karı bolsa dele, mına onu mihrapka jakındatpaska hareket kılabız. Demek ayalı jok adamdın imamlığı, nikesi jok adamdın imamlığı durus bolboyt degen maseleden maksat bardyk mümkünçülüktörü bola turup ataylap nikeni taştap koygan adamdın imamlığı durus emes. Birok kandaydır bir jүйөлүү sebepter menен nikesi jok bolsa, al adam alımby, al adamdın kıraatı jakşı karıbı, anın ötösü vacip. An Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya ma'şaraş-şebab men istata'a minkumul bata falyetezawwaj fa innahu a'azzu lil-basar ve ahsanu lil-farj ve men lem yestati' fa aleyhi bis-savm. Muttafaqun aleyhi. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu rivayet kılgan hadis. Bu hadiste İmam Buhari jana İmam Muslim rahimahumullah rivayet kıladıgan. Peygamber aleyhisselam mintip aytdı, ey yaştar cemaati, silerden kim nikelenүүгө güçü jetse, anda üylönsün. Albatta nike közdü jaman nerselerden tosot. Adamdın avratın, farjın zinadan tosot. Nikesi bolgon adam, ayalı bolgon adam zinaga basıp barbayt. Kim aga güçü jetmese, nikelenүүгө ылайыктуу жар таппаса, ага берүүгө махыр калың таппаса, анда зынадан жана жаман нерселерден сактануу үчүн орозо кармасын дейт. Орозо кармаганда адам тамактан, ичип, жештен тыйылгандан кийин өзүнөн өзү белгилүү анын кубаты азаят, кубат азайгандан кийин ал адамда шахват, кумар да азаят. Sahabalardan kebiröler gelip Peygamberimizden sorangan, ya Resulullah, maga ruhsat berin, men özümdü bıçıp olayın degen. Şahvatımdı tiyal baytamın, üyleneyin desem, mümkünçülügüm yok. Men özümdü özüm bıçıp olayın, saktan albaytam, zınaga ketiş kopu bolu utatmaga. Degende Peygamber Aleyhisselam buyurgan emes boga. Orozogo buyurgan. Bıçı bul to'ra emes. Emi Qaysyl uçurlarda nike farz bolot, qaysyl uçurlarda vacip bolot, alımlarımız aytıp ketipdir. Birincisi üylönүү farz bolot. Kaçan? Mahar, kalың dep koyuluk, kırgızça kotorgonda kalың, şariat termininde, Arap tilinde mahar dep aytılat. Oşol kalың jana ayaldın nafakasına, nikesindeki ayaldın nafakası degende anın tamak aşı, kiyim keçesi jana turak jayı kirip ketет. Uşul üçü nafaka dep aytılat. Qaysı bir erkek bir ayalga nikelene turgan bolsa, oşol erkekke oşol nikesindeki ayaldın nafakası vacip bolat. Tağara aytkanda oşol ayaldın tamak aşı, kiyim keçesi jana turak jayı vacip bolat. Meyle eger oşol ayal bay olup,
ошол айтылган 3 нерсени менен өзүн өзү камсыз кылса деле бир түйүн коротпой эринин колун карап отура берсе акылуу. Мага тамак алып келип бер, мага кийим кече бер, мага турак жайга үй кылып бер деп айтса укуктуу. Бул аялдын укугу. Демек, мына ушундай нерсеге күчү жеткен, аялга махыр берүүгө, аялдын нафакасына күчү жеткен адам үйлөнүүсү важип болот. Эгер ушул нерселерди кылбаса, анык зынага кетери билинсе. Кош. Калган абалдарда нике сүннөт деп айтылат. Эгер зынага кетиш коопу болбосо, бирок аялдын нафакасы менен махырына күчү жетсе, ошондо сүннөт болот. Алымдарыбыз кээ бир китептерде айткан, эркектин жашын эң эле жеткен чеги 24 жаш, андан ашпасын деген. Бирок алымдарыбыз ошол эрежеге жеткен деле, эрежеге жеткенде дегенде биз балакатка жеткенде деп айталы. Уул балдар жанагындай түшүркөп коет. Жосом кыз балдардын этек кири келген учурда эрежеге жеткен деп айтылат. Эрежеге жетер менен балдардын зынага кетиш коопу болсо, аларды үйлөнтүп коюу абзел. Бирок биздин мамлекетибиздин конституциясында билесиздер, 18 жашка чейин никеленүүнү тыйып койду. Бул биз ушул жашап аткан мамлекеттин мыйзамын сыйлоого милдеттүүбүз. Ошол мыйзамды сиз менен биз добуш берип шайлаган депутаттарыбыз кабыл кылды. Аны кылабыз, кылбайбыз деп талкууга салууга укугубуз жок. Тура мурдараак адамдардын балагатка жетүүсү эрте болгон. Эл ичинде да сөз бар, билсеңиздер, заман акырлаган сайын адамдардын эмнеси дене мүчөсүн кичирейип барат деген сөз бар. Мүмкүн мындан 1000 жыл мурун, мындан 1,5 миң жыл мурун чындап эле ошол 9-10 жаштагы кыздар, 12-13 жаштагы уул балдар азыркы 18-20 жаштагы кыз балдардын кубатына тең болгон болуусу мүмкүн. Биздин устазыбыз Раматылык Шайх Абдусаттар Дамыла муфти болуп турган учурда бизге айтып берген, Пакистанга иш сапар менен барган. Анан аерде музейде, Пакистандын бир музейинде пайгамбарыбыздын селдеси, пайгамбарыбыздын чапаны, пайгамбарыбыздын таягы, анан Hazreti Ali'nin Zulfikar деген кылычы бар экен. Ошону мындай бир айнектин астына алып музейге коюп койгон дейт. Аны көргөнбүз дейт. Мен пайгамбарыбыздын селдесин чамалап көрдүм дейт. Эгер мен башыма кийсем, мына жериме мойнума түшүп калат дейт. Чынтип чамалап койдум. Болбосо Раматылык устазыбыз Абдусаттар Дамыланын да башы чоң адам болгон. Мен чамалап көрдүм, пайгамбарыбыздын селдесин ушундай кийсем, аны кылып мына желкеме түшүп калат дейт. Демек 1,5 миң жыл мурун ушундай чоң болгон адамдар. Азыр мүмкүн ошол мыйзамды кабылаларда биздин ошол депутаттарыбыз болсун, аларга негиздеп берип аткан медицина тармагы болсун, азыркы замандын учуруна келип, кыздарыбыз жана балдарыбыз мүмкүн 18 жашта эрежеге жетер. Мүмкүн 18 жашта кошулууга даяр болор, үй бүлө курууга даяр болор. Ошол мыйзамда билесиздер, 18 жашка чейинки кыздарга же балдарга нике кыйып койгон молдоке 5 жылдан 6 жылга чейин эркинен ажыратылат делинген. Буга молдокелерибизди да мажбурлабайлы, аларды алдабайлы, сизге имам болуп намаз окуп берип турган, сабагыңызды айтып турган молдокелерди мына ушундай бир жагымсыз абалдарга туш кылып койбойлу. Убакыт аскарыптыр, махыр жөнүндө бир-эки ооз сөз кыла кетели. Махыр бул ошол никеге алуучу
Misалы siz bir erkeksiz, nikengizge alıp atkan ayalыңızga berүүчү akı. Mahır oşol nikelenүүчү kızdın akısı, anın ata enesinin emes. Demek mahır bul kızdın akısı. Men köyle uçurlarda cuma bayanları olsun, sabakları olsun cemaat kokturup gelem. Hurmattуу ata eneler, kimingizler kız uzatçı olsoңuzдар, Kuda taraptan berilgen kalın, oşo kızınızdın akısı ekendigini unutpang. Bugünkü günde orta esep menen Kırgızdın somuna, bizdin somgo 100.000 som dep misal kılan. Orta esep. Andan aşıkta bolup atat, kebir jilerde andan kemde bolup atat. 100.000 som kalın alsanız biliniz, oşol kızınızdın akısı. Kızınızı çakırıp, astınızga oturguzup, kızım mana Kuda taraptan kalın geliptir. Şariat boyunca bu senin akın. Sen özün kağlaganday bunu jumşoого ukuğun var. Birok biz dele bunu senin paydana işletebиz. Saga mebel satıp alabız. Saga idiş ayak jasayбыз. Saga körpö töşök dayardayбыз. Jana başka saga sep kılıp sen menen koşo uzatabыз. Oşogo jumşayбыз. Eğer sen ökül kılsan, makul desen, bizde ökül kıl, biz uşul akçаны senin paydana jumşaylık dep, kızınan bir oğuz urksat surab al. Eğer urksat surabasan, kızım ansız dele razı olup dep, açıktan açık bir ata menen, ene menen, kızdın ortasında bir kelişim, razılık bolbosa, kıyamatta oşo kız atasının da, enesinin de jakasından alır. Oşol akı, kalın menin akım bolsa eken, anı menden suraba işletiverdiңер, men aga iPhone alat elem, men aga mun alat elem dep, jogolgon bıçaktın sab altın dep, kağlagan nersesini aytат. Buga çeyin kүйöөгө berip birgen, buga çeyin uzatıp birgen kızlarыңızдар bolsa dele, alardan dele uşu düýnöde ыраазылык сурап koyuңuzдар. Masele uşul. Boyuga jetken kız, demek oşol şariat tarafından boyuga jetip erejege jetken kız bizdin Hanafi mazhabında atasıdan enesinden razılık surabay ele kağlagan adamına nikelense mazhabımızda oşo nike jaiz, ruhsat dep esептелинет. Buga эми özünçe usulduk dalilder bar. Bul degen эми kız bala ошентип öz başınça ele kağlagan erge tiyip köçeden her kimni karmap kete versin. Mına uşuga moldeke ruhsat berdi degen emes. Her bir ata-ene hiç kaçan özünün perzentine jamanlıkты ıra görбөйт. Kızım jakşı jerge düşse eken, jakşı jaşasa eken, özünden önüp össe eken deyt. Albatta bugün günde kızlarыбыз ata-enesine kulak töşөгөнү jakşı. Kaysyl jerge barary boyunca. Biroq masele men jogorda aytkanlarım. Demek mahır boyunca da aytıla turgan sözdör köp ele, biroq kıskarta keteylik, mahırdın en azı 10 dirham dep aytılgan. Dirham degen bul kümüşten jasalgan tengeni aytılan. Al emi dinar bolsa altından jasalgan tengeni aytılan. Mahırdın en azı 10 dirham bolsun degen hadis var. Hazreti Ali radıyallahu anhu'dan rivayet kılıngan. Demek andan kem bol bostuk gerek dep aytılgan. Oşol uçurda 10 dirham kümüştün kursu bası 1 dinar altınga teng bolgon. Al emi 1 dinar altındın salmağı 1 miskal. Tağırak aytkanda 4,25 gramga teng bolgon. 20 dinar, 20 miskal altın zekettin nisabı dep aytılат. Altın oşonço ölçömge 85 gramga jetse 4,25'ti 85'ke köböйтсөңүз, эми 20'ga köböйтсөңүz 85 gram bolat. Oşol zekettin nisabı. 2019-жылга Kırgızstan musulmanların alımlar kengешinin toktonu menen muftiyattın fatvasının negizinde 2019-жылda Kırgızstan'da oşol 85 gram altındın baası 127.500 som dep
fatva çıktı. Demek kimden uşuncha akçası olsa al adamga zeket berүү farz bolot. Эми муну 20га бөлө турган болсок, 20га ölçü болсок, bir 6000'den aşıgırak akçaga түшүп келет экен. Бул эми bir ne деп коет, bir ölçөө эле. Demek oşol 6000 менен 7000 төрөгөндө болуп калат. Mahırdın en azı uşudan kem bolboş gerek. Kebir alımlar aytkan, bir çoğun koydun baasıdır dep aytılgan, har kanday meseleler aytılgan, anı bir işengen ne deyiriz, rasmi muftiyattan bir fatva çıksa, oşonu biz dağın jariya kılabız. Demek bizde bugünkü günde mınday 6000 7000 menenli mahırdan kalın birden çektelip kalbaydı. Aşığının andan aşıkça verse çeki yok, iki taraf kelişip kalagan bağda mahırdı, kalındı birisi buluyor. Demek nikah bul sünnet eken. An nikahu sünneti faman ragiba an sünneti feleyse minni. Nikah bul menin sünnetim. Kim menin usul sünnetimden başlasa menden emez. Peygamber'den bir hadisini tet. Tanakahu ve tekatharu fe inni ufakhiru bi kasrati ummeti. Siler nikelengile artan urpak kaltırgıla köböygülü men kıyamatta ümmetimdin köptügü menen sıymıktanam. Demek peygamberlardan sünnet edilen nikeni ardaktay bileli, bağlay bileli. Bu nersenin kadrına jeteli. Biz özümüzdün nikehimizdeki ayal Kuday Taala tarafından bizge berilgen nimet, jana amanat. Al bazardan alıp gelgen bir mal emes. Anı kalaganday urgulap, koygulap bilgeningdey paydalanğıday. Al da kimdir biröөнүн bir kança jıl böpülüp bakkan, erkelep bakkan perzenti. Anı da kadırlay baktay bileli. Allah Taala barыбыздын nikehibizdi bekem kılsın. Barыбызга Allah Taala perzent bersin, perzensizlerge de Allah Taala perzent bersin. Ümmetibizge öysün. Allah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.